Pemirsa, ring sejeroning raksa stabilitas harga nyanggre Hari Besar Keagamaan Nasional utawi HKBN warsane mangkin kaurat becik. Ring sejeroning memperkanti nes inflasi. Indike puniki taler dados pidabdab tim pengendalian inflasi daerah TPID ngemargiang high level meeting HLM. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari Ritakale HLM ring klungkung masang wenten sawetara komoditas ring klungkung sane nampenin peninjapan harga ring Februari warsane mangkin sekadi beras minyak goreng mewah pedas merang ageng sawetara faktor resiko inflasi ring galah pungkuran patut kuaspadain sekadi kahanan El Nino penincapan pengarse kramo nyanggre HKBN mewah pengerau liburan panincapan cukai rokok tur kewentenan konflik geopolitik sane awasana ring panincapan komoditas impor. Sewatara rekomendasi ring sajaroning ngukuhang pengupaya pengendalian inflasi sane sampun kemargiang klungkung. Sekadi penincapan volume operasi pasar, pemekasnya sayan jerajak meprakanti sarang bulog untuk ngelimbakang beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, mewah minyak goreng, ngawi gunayang subsidi transportasi, lahan tidur anggen metetanuran produk pangan, pemasangan LED running text miwah sanilianan ring pasar, untuk nguningayang harga wajar majeng krama, sapisanan nyokong mangde pembentukan perumda pangan digelisang munggah dados optaker. Ngawi gunayang kewenangan koperasi miwah BUMDes taler side katinjapang untuk ngewantu ring pengendalian harga. Bupati Klungkung Inyoman Suwirto Mausang pengupaya pengendalian inflasi rawe makin wantah ngulengan kalih pahan inggih ring pengupaya nyagayang pasokan tur disparitas harga. Bisnis Bali nguningayang.